yangu nke baika transformer bashabana na neighbor ntebidomoro mbaba shitaga ryo mu transformer gona gafika barya bashuma bajwire nko kunjwi SP Mbusalu shuganza wa polisi n'abantu ashaka kwandika amazina gabanya kutekatekwaho okubarwanisa kugira ngo mushango wo kuyo bintu bya government n'umuhango no gukuriya mu government rukwe. So niyenda kubagambira ngo kutuhikira kuriza iteka ryahinduka okuvandalizinga government property amashanyarazi it's no longer a simple case. Bakukwata newe ya y'amashanyarazi obaba kukwata na transformer iwo wajipachira iwo wagura iwo wiba iwo basango jivikire it is prison wali mu government eki orukwe. Amakuru agagasha kwa Robert Mugabe Abatayari West.